Prvi put i naši najbolji studenti informaciono-komunikacionih tehnologija mogu da se usavršavaju u jednoj od najvećih svetskih kompanija u toj oblasti, kineskom Huawei-u. U okviru projekta Telekom Seme za budućnost 10 naših studenta uči u najprestižnijem centru za razvoj i istraživanje. Projekat se realizuje uz podršku Fonda za mlade talente Vlade Srbije i Fondacije Dragica Nikolić. U Kini je boravila i naša ekipa. Imaju prosek 10 ili malo ispod 10. Njihova velika ljubav su informatika, telekomunikacije, programiranje, elektrotehnika. Stipendisti su Fonda za mlade talente. Šta im je još zajedničko? Najbolji su od najboljih i odabrani su da predstavljaju našu zemlju u Kini i ukradu znanje renomiranih eksperata. U prvim danima u Pekingu sa kolegama iz Poljske i Rumunije učili su kineski jezik o običajima, kulturi i borilačkim veštinama. Ne može se porediti ETF, mislim, ni sa čim. Ali kineski je delo poprilično težak. Želim da se usavršim na stručnom polju, pošto studiram telekomunikacije i smatrala sam da je ovo prava prilika za to. Očekujem da ću mnogo toga naučiti i o Kini i o samom Huawei, o trendovima u modernim telekomunikacijama. A posle savladanog korištenja kineskih štapića i osvajanja kineskog zida, dočekalo ih je ono što su sa nestrpljenjem iščekivali. Kompanija čije proizvode koristi svaki treći stanovnik u 170 zemalja, projekat Telekom Seme za budućnost organizuje od 2008. godine. U njemu je učestvovalo više od 1000 studenta iz 26 zemalja. Naša ekipa je u Centru za obuku koji ima 300 učionica i više od 1600 nastavnika. Sa studentima bila tek jedan dan, ali smo se ipak uverili da će svakodnevno imati predavanje od 8 sati i priliku da vide kako se teorija primenjuje u praksi. Ovo je jedna ogromna kompanija, bukvalno kao jedan mini grad. Neverovatno nešto. Prilično smo zadovoljni jer je gradivo interesantno, predavači su sjajni. U ovom projektu svi dobijaju. Studenti stiču nova znanja i iskustva, a dobije i kompanija. Oni nam postavljaju mnoga pitanja, gledaju naš rad i kompaniju novim očima. Od njih dobijamo mnogobrojne ideje. U ovoj dalekoistočnoj zemlji studenti su bili počasni gosti u ambasadama svojih država. Nadam se da će vam boravak ovde biti izazov, da ćete steći nova znanja i iskustva i sve to iskoristiti na pravi način, da postanete naši ambasadori u informacionim tehnologijama i veoma uspešni u profesionalnoj budućnosti. Ostavili smo ih da zaviruju u Huawei razvojne centre i pripremaju se za završni ispit. Kako su nam rekli, svi planiraju master ili doktorske studije, a žele da stečeno znanje primenjuju u Srbiji.